Dobro došli u srpsku istoriju. Danas ćemo ući malo dublje u život i delo Vuka Stefanovića Karadžića. Vuk Stefanović Karadžić rođen je u Tršiću, malom mestu blizu Loznice, 1787. godine. Sudbina mu nije bila naklonjena, jer je kao dete nosio težak teret porodičnog straha od veštica i duhova, jer su im deca umirala mlada. Ime Vuk mu je dato kao zaštita, da bi, prema narodnom verovanju, odoleo svim zloslutnim silama. Njegovi koreni se protežu duboko u Crnu Goru, iz Drobnjaka, dok mu je majka Egda potekla iz Ozrinića kod Nikšića. Od malena, Vuk je pokazivao žudnju za znanjem, ali u tome je bio usamljen u svom kraju. Prvi koraci u svet pismenosti stigli su od njegovog rođaka Jevte Savića Čotrića, koji je bio jedini pismen čovek u okruženju. Kada je naučio slova, svet je pred njim počeo da se otvara. Ali put obrazovanja bio je trnovit. Njegova bolest je prekinula školovanje u Loznici, pa je morao nastaviti u manastiru Tronoša. I tamo, međutim, nije našao ono čemu se nadao. Umesto nauke, bio je primoran da čuva stoku, pa ga je otac vratio kući, razočaran. Kada je izbio prvi srpski ustanak, našao se kao pisar kod hajduka Đorđa Ćurčije i već tada počeo da učestvuje u velikim događajima koji će oblikovati njegov život. Žudnja za znanjem odvela ga je u Sremske Karlovce, gde je sanjao da se upiše u gimnaziju. Međutim, sa 17 godina, bio je prestar. Nije se pokolebao pa proveo je neko vreme u bogosloviji, učeći od profesora Lukijana Mušickog, ali nije ostao dugo. Sudbina ga je vodila dalje, u Petrinju, gde je nekoliko meseci učio nemački jezik, pripremajući se za nešto više. Beograd je bio njegova sledeća stanica. U srcu mladog Vuka tinjala je želja da upozna velikog prosvetitelja, Dositeja Obradovića. Čoveka čija je mudrost bila široko poznata. Ali sudbina je bila surova. Dositej ga je odbio i Vuk, slomljen i razočaran, vratio se u Jadar. Ipak, život nije bio beznadežan. Radio je kao pisar kod Jakova Nenadovića, jednog od najuticajnijih ljudi toga doba. Njegov rođak, Jevta Savić, uveo ga je u krugove vlasti. Vuk je postao deo praviteljstvujušćeg sovjeta, radeći na pisarskim poslovima u Beogradu. Kada je Dositej otvorio veliku školu, Vuk je bio među prvim đacima. Ali opet, bolest je stala na put njegovim ambicijama. Teško obolelu nogu nije uspeo da izleči ni u Novom Sadu, ni u Pešti, i ostao je hrom. Sa hromom nogom, ali nepokolebljivim duhom, vratio se u Srbiju. U godinama koje su sledile, Vuk je kratko radio kao učitelj, a zatim kao činovnik u Negotinskoj krajini. Ali 1813. godina donela je katastrofu. Prvi srpski ustanak se srušio, a sa njim i nade za oslobođenje. Vuk se sa porodicom preselio u Zemun, a potom u Beč, grad koji će zauvek promeniti njegov život. U Beču je upoznao Anu Mariju Kraus, ženu koja će postati njegova životna saputnica. Zajedno su prošli kroz tragediju gubitka skoro sve svoje dece, osim ćerke Mine i sina Dimitrija. Vuk je nosio težak teret tih gubitaka, ali njegova volja da radi i stvara ostala je neselomiva. Uprkos svim nedaćama i preprekama, Vuk je u Beču počeo da gradi ono što će postati temelj savremenog srpskog jezika. I tako, između životnih tragedija i pobeda, Vuk Stefanović Karadžić, nepobediv u svom duhu, postao je simbol jezika i kulture jednog naroda. Hvala vam što ste gledali, lajkujte video i pretplatite se na kanal, veoma će mi značiti. Vidimo se u sledećem videu. Ćao.